Lijep pozdrav svima, moje ime je Stipe. Kao što vidite, u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da uredite slike u Photoshopu. Dakle, evo, tu su neke slike koje ćemo danas raditi. Pokazat ću vam šta je HDR, color correction, kako da napravite i još neke stvari koje će poboljšati malo boje. Dakle, vidite, ovo je neka originalna slika i kako da dobijete od ove slike ovu sliku. I recimo od ove slike kako da dobijete ovakvu sliku. Dakle, malo da poboljšate boje, malo da se igrate. Sve što će vam biti potrebno je Photoshop. Ja koristim CS6, mada će ovo moći skoro svaki Photoshop, ja mislim. Prvo ćemo baciti ovu fotografiju Johnny Walkera. Dakle, slika zauzima 4,53 MB. Kad je uredite, zauzima 10 MB. Dakle, vidite, 10 MB, 4,5 MB. A s ovom je 3,5 MB, 6 MB. Dakle, prvo što ćemo napraviti je, stisnut ćemo C i malo ćemo samo da vidimo. Vidite kako sad kad približim, ovo nije baš ravno s ovim. Dakle, vidite kako boca nije ravna sa ovim. Dakle, tu. Sad ćemo to treba samo malce ovako zarotirati. Evo ga. I sad je to dobro, sad samo vratim. Ovako. Evo ga, ovako. Sad je ovo nekako poravnato s ovim rubovima. Dakle, ovo sam radio, vidite ovo ispod, pa to je jedan kalendar, zato je ovako sve malo krivo, zato što ispod kalendara je bila jedna deka. Sad, sljedeće što ćemo napraviti je Image, Adjustment, Color Curves. I malo ćemo ove linije spuštati, tako da malo poboljšati. Vidite kako smo sad poboljšali fotografiju, samo što smo ovo napravili. Dakle, ovako, i vidite kako smo poboljšali fotografiju s ovim. Ovako, napravite tu, dakle, to je moj postupak što ja radim. Sljedeće ću staviti HDR, odnosno HDR. Mada, HDR je, to je kada slikate slike na stativu različitih ekspozicija i da spojite u jednu. No, ovo je nekakav umjetni HDR. Dakle, prvo što ja radim, ovo je neki moj postupak. Dakle, radius, ovako. Dakle, sve radite kako vam paše. Dakle, sve se namještati kako god vi želite. Radius, ovako malo ćemo pomaknuti do tu. I strane ćemo malo vratiti, dakle, strane da ne potavnimo. Gama. Dakle, vidite čemu gama služi. Evo ovako. Vidite, kao kontrast neki. Gamu nećemo puno dirati, samo možda ovako malo. Da bude si ekspoziciju. To je malo ćemo za tam sliku možda. Nemojte ovako raditi baš, a nemojte ni presvijetlo. Dakle, malo ćemo potamnuti. Samo malo, mališci. Da bude, evo ga, sve već nekako ljepše. Shadows, ja ovih shadows malo izrazim sjene. Dakle, ovdje nema puno sjena, ali vidite na ovome Johnny-u. Pogledajte tu sjene sad kad je do kraja i kako kad nema sjena. Dakle, vidite, dakle, ja ovih malo sjene ovako zatamnim. Nekako dobije se bolji efekt trodimenzionalnosti. Onda highlights. Highlights, vidite, uglavnom ne trebamo puno dirati. Samo možda ovako malo da povisimo. Mogu biti i ne trebamo. Vibrance i saturation, to vam je dakle boje. Tu možda možete ovako malo, da budu življe boje. Samo malo, no nemojte ovako stavljati. Jer mislim, nekom je to lipo. Također preskočili smo ove detalje. Sad ćemo tu. Dakle, vidite ovo detail. Dakle, to su detalje. Dakle, imaju ljudi koji stave ovako sve do kraja. Evo vidite, meni to osobno nije lipo. Također, kad smanjite, vidite kako je. Kada ste razmazali kremu preko objektiva. Možete ovako malo ove detalje, malo možda više da se izrazi. Da se izrazi, proste. Dakle, malo pomaknite samo detalje, recimo plus 95 sam ja napravio. To će vam sve zavisiti od slike do slike. Dakle, bilo je originalno ovako. I vidite kad stavite recimo ovako, kako se malo izrazi. Stavit ćemo, evo ovako 90. I to je to, već smo poboljšali sliku. Sada možemo, samo treba da se konverta. Sada, ovdje nam neće neki color correction. Gdje je color correction? Color balance, odnosno. Dakle, ovdje ne moramo puno color balance, zato što smo već napravili s HDR-om. Točno ovo sad, na ovoj slici uopće ne treba ništa dirati, dakle s tim. Jedino, sad ću vam pokazati kako da napravite okvir slike. Dakle, ono okolo, dakle, što ste vidjeli okvir, dakle, morate osloboditi ovaj layer, vidite blending options, stroke, i sad obavezno inside. I ovako malo povučete, dakle, vidite kako stvara okvir. Sad ovo možda i nije loše. Dakle, vidite kako je bez okvira i vidite kako je s okvirom. Nemojte ovako stavljati, to je previše. I vidite, kad bi stavilo ovako, vidite kako siče ovu čašu, tako da to nije lipo.
Možda ovako nije uopće loše. I ovdje mijenjate boje, dakle izdijete color i onda možete staviti bili. Ovako, nije ni bili loš. Možete crvenoma da ne znam ko bi to stavio, to je baš ružno. Ili bili ili crni, uglavnom stavljajte ili bili ili crni. Evo mi ću ovdje staviti crni. I evo ga, dakle vidite kako ste dobili sliku. Vidite, od ove slike vi ste dobili ovu sliku. Idemo sada ubaciti mog rođaka, maloga Karla. Dakle, uredit ćemo sada njega malo. Prvo, ovdje imamo malo viška prostora, te ćemo to samo malo kropati. Dakle, ovako, ove linije, dakle vidite ove crte, to vam je zlatni rez. I ovo su tu glavne točke u kojima bi bilo dobro da smjestite objekat. Tu neću puno govoriti jer ću napraviti posebno video za to. Evo, ovako je možda dobro da se kropa. Dakle, pozadnja ne odvlači puno pažnju, sve se dobro vidi, ovdje se malo ocijeklo ruke, to je moja greška. I to ne možemo popraviti. Prvo ćemo curves. Evo ovako, malo potamniti. I šta ćemo morati? Evo ovako možda nije loše. Onda stavit ćemo HDR, HDR toning. I možda vidimo odmah da je malo previše boja. To ćemo kasnije namjestiti. Radius. Dakle, ne primijeti se puno ovdje radius i strength. Radius ćemo ovako i strength ćemo smanjiti malo. Dakle, kad povišimo, možda možemo čak i ovako strength. Dakle, može tako. Gamu ćemo malo povisiti, da se ovako zatamni nebo. Onda ekspoziciju malo smanjiti. Ovo je malo previše, evo ovako. Detalje, ovo je previše možda. Evo ovako neki stavljaju detalje, što je, ajme bože. Evo ovako je možda dovoljno plus 30, ne volja puno za ovu fotografiju. Sjene ćemo potamniti. Pogledajte kosu, evo najviše se vidi na kosu. Pogledajte sad i pogledajte sad. I malo ću zatamniti sjene. Highlights. Uglavnom nećemo ga puno dirati, nek stoji ovako plus 6. E sad, pošto je puno boja, ovako da smanjimo. Dakle, vidite, ovako morate raditi crno-bijelu fotografiju. No ova slika nije za crno-bijelu. Ovaj ćemo malo saturation ćemo smanjiti i vibrance ćemo povećati. Evo, dakle, već smo dobili nekakav efekt. Dakle, vidite neko žarko sunce sad efekt. Također, možete napraviti ovako fotofilter, gdje je fotofilter, evo ga, fotofilter i vidite, ovdje sada mičete kako morate napraviti ovaj cold filter, onda ovaj cooling filter možda nije loš, yellow, green filter, također možete i vi sami napraviti, uzmete tu neku boju i onda možete ovako povisivati i smanjivati. Ok, meni ovo nije dobro, idemo na filter vratiti i idemo ispod rekaj. Dakle, tražite nešto što će vam odgovarati, evo možda sepija na ovo dobro odgovara. Density ćemo malo smanjiti, da ne bude toliko puno sepije, evo ovako na 20. I vidite, već smo povećali fotografiju. Ne, to nije tako, čekaj da nađemo. Evo dakle, od ove slike napravili smo ovu sliku. Također, za okvir, dakle, uključujete layer, blending options, stroke, inside i ovako. Dakle, vidjet ćemo kako je zbili. Evo ovako, ostavit ćemo na ovoj bili, dakle, da vidite. Evo ga, sad kad spremate sliku, idete file, save as, recimo na desktop, napišete Karlo, dobro, napisite kako god vi želite, idete JPEG, save i ovo obavezno maksimum kvalitetu, dakle da bude što veća kvaliteta, save i sad ćemo vidjeti koliko je slika zauzela, koliko je velika slika. Čekaj, moja properties. I evo ga, slika je 5.65. A originalna je bila 3:1. Dakle, s HDR-om ćete dosta povećati kvalitetu slike, odnosno veličinu slike. To je bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ako je, ostavite like, subscribe, komentar. Ako želite još ovakvih videa, slobodno napišite. I to je to. Pozdrav!